Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabla arhane jalisa likalima lahangu dohaba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ho hamgudi horalaya no hahe di horjuka urejei. Amjohun samihi emana njawa hina nanzi haye titri hawiya unwani yahum konsi hunu abaha, lakin sianzi hakabula mbabi. Sianzi hakabula mbabi hukaya timusane suala ukaya yenga mkubalio ukaya kumori hatu kahuti ubinadamu, yenga mkubalio ukaya kumori hatu kahuti watania, yenga mkubalio ukaya kumori hatu kahuti dini. Tijohanzane ndeze mbabi ima kalima ikawo dona yanziha umudaralani wahuja. Nuruditse na shukurie wanaama wa tukufu ikawo nyonti pia nyondikawo nyuni dunga hau nyujibi wa ikamni ono nimshukurie nimbeshile ni marahaba homuzi sohanyu wa muda mwinji kawo kamjaniona abo humshukuria ni hokayunu do binadamu lokaya mananyamru ekamdu kajamona lazima ya muzisi za ahdathi zibirizinji za rongozi birizinji kamjariona bantu haukaya tsuka karitsu koza tsuka karitsu onezi jirio tsuka karitsu shieza mbao, walakin wanu wakati manadamu yauherejeza babi ye mendo ya hulingoni ilia fikiri ilia lole ilia juise suala makati manadamu yaukansi yaone zenatija etika ufikiri nai hautika hamba nai hau wandu kwatu nelewezo mimi nambao, lakini ngamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ba wandu wakahelewezo na kahamba wakaujua ukaya izorambao karitina hata shaka haumba taradudi ya izori zambili yao sha rikahamba makalima wikao rikaula hidhi esjoka ujiri yaboro wantido wakati zila raka uzira zitijiri za jazijirio shinde shatonge salabatu sisi ratudwanga rijorambe esi ujarambe zinda zila ramambiani esi ujarambe rimrogoza ni mkamjakiri maishia esi ujarambe kamja amini zora kahamba rijihundu karutudwanga ramba oje ya rishida tasumani walati ndemba ezi mbiyahe walati de makatili wadesawe daula walati do wanafiki wambao warumgu la wosilu warishinda hoka kwa naporo rishinda hoka haki yo haki timambia niro Mwenyezi Mungu hamba bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakumul waylu mimma tasifun. Ngar amini ronoro ukaya asumani azali niletengwe la mraba loti pia wallahi alladhi la ilaha ghayruhu wa muisoka usimema eleo emaudu izozo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ezahatu ukaya rihashirisho wanadamu wandu wajiwa ukaya vanu youkiri mru haonorongo havanizi la njema na balazi lambi asumani azali ya kufuru ya timba we masiwa arayero wandu wa mdunga wauti wandu wajuporo fanya rongo njema njobuzi wonokazo njema ikeba na sidane makusudi ya hao njema gujombuliani mlango mwema mlango wa rongo njema mzione munjie shaka mjoparisa milango mengo shenda ya rongo ombi zijohu mjiriani asumani gujombuliani mlango wa rongo njema mzione mwenjia
she mavuna jokola wanabala harma mafumbu mengo shidana shenda harma jana yala ya Asumani ne mrumsha he no wana no wanzani wahe. Asumani waihafanya geste Ibilisa yaifanya wakati akausubia mwanadamu ya abudie sonamu. Haukaya ya aswili sonamu lakadaka haabudiwa. Sha hafanya tartibu Ibilisi ya subie mwanadamu hata yamti ya harma piyeji ya jihunre nguabudio sonamu. Yinde hela Asumani yafanya leo. Abenge rikau Habili na humtazani na umabeluka hewe waiti mwanadamu shimushe twani shapaswa ngozia mwanadamu waide mruwo kwa yokujiha uwezi ungo ne makalima hahunrishu ya tahao baada hapo hambia mrukaro habo endezaho rimambiani abege zinzijiriwa leo pia zi ahdathi mwaziona pia kabati badi yande mavuna ya haizowe kaori kaumambianuka na ritawe ritsidunge mwanadamu woi leo tazinuzija kabati mshinzi wahe daula ya Komori ikaubakisha leo. Kabati mshinzi wahe masiwa ya Komori ikaubakisha leo. Kabati alama yaho ukomori, kabati alama yaho ukomori wabaki kamanzo yonduka mjoka hangalia video yinu baada banu na nyimu angalia yao abaha mzima ndani ya nabii ukabakisha mbao khususi ya nzima babakisha mbao khususi ya nzima harumayensi Henry si adabu si mastegi si mduhazi si usikini ya mwanamtiti si usikini ya irewe hata Mungu hata Mungu Mwenyezi Mungu wala muabudi yao taasira jiyo ramasula msana kamsumra shaira de hapozi ile hastili ani watawo hijabu hastili wanjao msirini hastili kiasiokaya tijo subuti ubana kansi wanu nambe hokaya badize swala za hanyu kazitsu urengwa jo kirwambe hai baraba huwa sulo hunguni ngondo wede urengoze swala izo urengao nezitsu urengwa naam panu izo mambo tsindami izo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala de yahamba hauka lewe yinu yeke swala ya haho ketu huzi yotirende nai yeke swala uswaliyo ketu huzi ya utirende mrunai usifanye rongoza tabiyambi yabongo swalurende na Mwenyezi Mungu hambokaya inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ishiyandu mwana Muislamu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar na mrage masuala mabya unianu mdovuzi sawala wa mbo wondo wasoma mana si karja soma ngarukubaliuka karja soma shara mbere ngasi ndambao vorlohule na andromanda wanu hokaya riwambio kana mripare lebo inuru jo hanza bala mafundi wambamba o mafundi ngwabiro jo misirni wa mranema hiyo no mlizane babwa no kako yaso mangenao yani atubira bwo juu ya weka kaja soma ngarukubaliyo sikarja soma na mrage masuala ribu zisauni yanu mdogo zisa bofu yafasiri ya inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari hinri wallahi shawabu fasiri yaniyo hokaika ha fasiri utojono kabala yangu jideyo ngabo mlabioni kama biyoka mlifasiri zema makalima yanu ngwatojo kabala mbaloko kusudi ili umdeye wauda mwarengale mwarenda maimamu mwarenda makufundi mwarenda mamufuti mwarenda makadhi waloi hoa biro mrongozani no mhutubiliani shay dini kwatsu mambiani ngwarumia we dini yezwana masulaha nao dawone adu yiwekao weteleza harume masiwa abenge ze ahdathi ndaru nanzoni zidhukuru vanu leo ze point raru nanzoni sinye vanu leo nizi virili ye vanu leo inu natija inu baadhi ya natija ya heze rongo wekao rizabiluka hewe yekomoringe sao ngamani
karjashinda raelewana hau kamjarelewa hau kamjaka ushida madiriki emakusudiwa ya hatu bandanzori waswili sha mri habilu kasima adi wa hensi rihabilu kasima adi wa hensi si uyengale taifa si uyenge manansi ijua kiri rituhumla ukayasitima watania na banu tishiamri akaurongo wa ala aeroporo usiku asumana zali ala Afriki yadani kiwari yale yatende ya lekuma ila Afrika ukaya hari yani mndu ya tsenda itujiba na zila yabo yeti mkomori shayula la komori yeti watania she watania ndaye abenge ikipasani kemezi wasumani ne mrumishe no wana no wandu mzingiza noni ke watani abonti na poroka watani eke watani wawe juude mezi ya miao ho habari na sumani yabenda wake watani wewe shanga mhulabio watania unuri urithi mbaye hambaba ujasiwana ngarjo hurithisha o wana hatu ila an taquma saa msubutini hulambie banu makalima yangu yanu kaya ijo kiri kweli hamba izo wahaba wariza kwa jarithisha mali hamanda ya thuma naji kurithisha wanahe warizaya kwa jarithisha umezi hamadu wa mwarithi nyinyi leo mkauro ngamba ufukara kwa pamila shamvani mjihada yao hojuhari wanebushuti na dragila mdu hazende adore mani jua wazikaze mwansi zilo rohorwa zilarali shihu na rali zili yakawa watu anyanda ula na mrege ukewa hanyu izaikarusu ombea ukewa ho wana razaya ukaya warizaya warambia ukaya ufukara kwa pamila izo ndio sisi la renga msuone mwanadamu yajojajia rohore hamade heli mrohoro wao abenge wazingamanyiha duaduka ujama uduakenti wa huishilie tafsiri al-Qur'ani hao wazingamanyiha duaduka ujama uduakenti wa huishilie ya ilmu ya hao wambu somo sha ngamusubutinu hambie ukaya ishona rithi no watende no warizaya debera mya komori ngani wombo Mwenyezi Mungu ikanga mtoka heda tani khalifu yemipaka ya hensi ya hangu ikanga modo hata mtoka heda tani khalifu yemipaka ya hensi ne manasi ngwati ne hensi duniani na tsonrenga kabula nonsira jaidingoni tijofa mnai hamandanyi tijofa mnai hamandawe tijofa mnai hamadu watukufa wanai hasababu asumana zali kwezi wako mwari watukufu ndio jawabu na kanzani besheye mrikao hahimi hakaurila pizza mukasisima watwani bakariti wa mezi abenge ekawo watwani ndo mezi enda wake mezi dawono wa hudunga no wahushiri yao chasiti wa mezi kwezi wako mwari watukufu hamade helina mwambiani ngamjohu samihi ba njanza na bema kalima yanu sha handani dobeho mkono atanga kusalimu mwana nyasi Aiman Yesu mgajohu mrehemu mnaziba jema nyonti pia muone video nyonti pia kabasi mwanadamu ya tuone video ya helo joso la mwana nyasi ya tuone video shahishi Yesu wangu hamba keti na bidi nzini zirejeze shando mambia nukaya na mambie wala mafundi mawatendeza ukaya mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya sinfani min ahli nari makungumanyo maili ya humro wa jahannama makungumanyo maili haumabe ya maili yatoka heda harumumro wa jahannama lam arahuma rahanja waona bimana wanruwao kwa jaka ya harumwa wanruwao kwa jaka ya harumwe ya periodi ya mtume sallallahu alayhi wasallam sinfani min ahli nari lam arahuma mabe ya maili
ya homro wa jahannama rahanja waona. Basi ya lebela mando haba qaumun wanadamu vikao maahum siyatin ngwaona mbuda haungwa wana siyati harmashi arabu yombuda tsaila bokoyo hama yo mbuda ya mbonzi amfikiri sasa tipia riwono ya filmu ya Bilal ila mbonzi yore mabilal yani qaumun lahum siyatun ka adhnabil baqar ngwaona mbuda haungwa wana mikabaya yo hama nyitungo za mbe yadhribuna biha ibadallah ngwaremao warumao Mwenyezi Mungu haudhulumifu yore sunfela mando harmo wanaume abonzo na suindaba wanama watukufu amazoni wasulukaya Mtume sallallahu alayhi wasallam la yantiqu anil hawa yakada marongo jao in huwa illa wahyun yuha heni ambao wa wahyi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ye sifa inu mtume kajaiona shange joka huja tsainu ijaleo de ma polisi ne ma gendarmerie zembuda waloni zozila wabirowe remo wanadamu kabati tafsiri nyi rajina ekatsinda iyo imangula uwanti pia msujo wo hanyu nyo mlonao izo wajo hamba habo watojo kahanja wafasirie tafsiri shema ulama ijtamau wakubaliana ukaya ye maana hadithinu tafsiri ya hadithinu ze mbonzi za kaufungula banu za tuone wakati wa mtume paske yengehe mtume hakaukusudi ukaya na zila za korema Bilali kaya jango kaya sinaka waona hawinje waona yenge mtume hakaukusudi ukaya zila za korema Bilali mtume kaya jujoka hambo kaya waruboko nje waona shajo kahamba hamanda zinu abenge imango na wakubaliana ukaya hukabanu zembuda hizo na zinzizo wakubaliana zembuda zako kusudwa ni mtume de majeyishi wanwalona zembuda wabirowe rema warma wa Mwenyezi Mungu haudhulumifu na ukatili bure buroha abenge tizamba ukaya ensi ya Komori hena mriava ujeyishi Komori ya dhulumuo na keswiri ukaya katina samaha yoha Mungu haina mru ya roa hitwa Komori na keswiri ukaya katina samaha yoha Mungu izo ya batindami izo ya mba Mungu ya usamihi pia badi nongoza mru ya roa mru hitwa Mungu jo usamihi badi nongoza badi mru ya roa mru hitwa wa Mungu kamsamihi Mwenyezi Mungu hamba ukaya waman yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima Mungu kadore ngamiadi yedere jidingoni wo waidi Mungu harenge miadi haina mru ya romru hitwa Yode mana leo asubuhi tena ukaya asumani azali linukafiri ngamtu hambo kai ngoto kufurisha mruna Mungu swali ngusomo naam barema munafikina wako wakati wa mtume wakausoma gabo mrubo kwa hamba al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wamfikirizo yafanya zishidizo asumani yafanyao hukawa mrubo kwa haka huruma ya nusu ya dawla al-Umawiya lakini wamfuhahe huluhade dhulma ikawa haifanya haka dhalimu na haka mdumwema na haka dhalimu tena itogesa bahiwa mfuhahe kabati mru ya shida ya yani demrubo kwa hada tabu ya kahufa hambia hausu ya ukaya ngwazo ajiwa mahalani buku kabati mru jozi jua lekabullahi shidade litimbo gamu imagine ye hukuma hemro mandu wamrubo kwa haka tabi'i haune masahaba masahaba ya opposite wote washashi na abo hawaono hakaamini hidata haka na lakabu ya amirul mu'minin angeleo mwanadamu husubutiri arege mwanadamu hamadaye ya choma adhibu hata mtowe roho njaziwa no wakati wahe makafiri
yazifanya Mwenyezi Mungu hamsifaru Qur'ani hosorenga mwanadamu uto maadhibu wanzo mumwe nganyina binduki mrebe binduki yafe mpweshe hicho hasho nonde mfanye nutuka humfanya shahu maadhibu zera taadhibu rasiwo na harmaye mananyasi wa utungura uo na harmaye ziungo zahi mananyasi yabakisha dasi karitujwa enga ritoka hendaje yabaki dasi karitujwa enga ritoka hendaje abenge zinu ndeze natija za hoandu mawatendeza ukaya rimwambia lukaya kamjuha hajizima shamdaza abenge ezijirio zinu pia mtido shangaya ngari kozao sonsi ngari tabi hao zero sonsi sha lidala urajo lifanya nyinyi kamtu hanza nyimlo harumu ardhi ya Komori kamtu amini hizo sisi ambao na banu wa Komori watukufu ya ulotere ya rao mpira yeka ono kabala yenguro nai she ulogo juu ya mangali yao de ukomwekezo ka banungo tezo nai abenge sirrohu ule richo Komori sinde riwo no mashaka sinde riwo no zemakri yeye zamfanyilia oni ngumhada yoni she Komori yu harma tabu ngani harma mashaka wananyi watola muhazini wanahanyi watola muhazini pia leo ngamona wala rajara waswiki abenge irinsi kemna harma qadhiya ya almarhum Ayman Mwenyezi Mungu ajuhum rehemu mnaziba jema ike balaha ka humbangu madhambi ya hehu duniani haka ike taadhibu no utungu yakahuona ukahumbangu madhambi duniani Mwenyezi Mungu ngeda mstakbili akhira harmwe jannatul firdaus insha Allah taala na muone bwa Komori ukaya witside wa mando yatola roho henzi ya inu shawabiri wenji na wenji ngabo urawaona ngabo uratu waona abenge inde natija ya heizura ka umwambia luka hewe yensinga ndo harma tsuneli wikao ikersa njia komroho horoha harma tsuneli yo ngabo wafuna zilewe ya kadhiya ya bili na kahanzani birliye wana matukufu na mmonao eza hunrenzi hadungu shirika hatoondro hazi woporo hajatoondro hazi Komori Telecom ndatoondro hazi wa Sheli heli bahangu tsonjia hambabi ya khatwari dukaya badika bati wajuha wasaidia wana nyao vanekati ya jokaya mjuha msedio wananyanyi wala walohu la wadungwa badia abo mjote itiso sha zejiri hunu ngamchiwoda aza kuhula tindasi na hiyo deheli yeye atahao mwanzo adore nga hamzima kana ushinda mbabi na mkeswiri mbabi hiyo na mkeswiri siparosha mama hangu hamba hadisi hariga mongoni mosiku mbaba hangu akofanya peleo la minyongo halafu ararenge mnyongo mzima halika mama hangu habavunza mama hangu avunzu harengele peleo kamili hamnika habavunza kanya shida yalivunza habangono yende hali heni saujoka waweche bahanu woto jo hu sankada shekanga nyibazima haramu kojo poroshida mvunzeni wa Komori watukufu zijiri mbeni zijiri nsujini zijiri bahani zijiri banambwani zijiri ikoni ani dobe ya juha ya saidi ya mjimzima harume mijiyo mwiransi baheye yengufanyezo yanzao daine shekundi shi ya lodenisho sheni wakati mwajojuha mtsanganyi hajizima mnusuru wanu bayo wala wajojuha wanusuru wala yabwe hadisise hisa msiwone mbabu za faida ntiti wanama wa Komori
msifanyia hemru, msirengeye mbemnike mru, hapa usunguha mnikani. Komori nsitajiri. Komori nsitajiri. Hele kafula hayo, ne bahari ya hayo. Komori nsitajiri. Ya utujua hizo, na rengesho ya nzo ya regaba lenza hayaribewu henensi ya hatu. Komori kabati mdu tuanzaje hiho. Imatajiri wa he dunia. Ne maesperi wa he dunia. Kabati daula itodoanze jerenge Komori. Ikensi Komori. Asumani hairengeze faida za Komori. Gazdao hahe mzungu. Ya abiwa he Komori de mfaransa. Ne daula ash Faransa. Karsi wahara. Iholi hori ya shio. Shimanari ya shio banda bram respecte. Respecte ezi kanuniza hensinu. Zabaria tuanza respecte batu. Ya walewo. Ikaya mfaransa. Hesangu ono haya. Katu subutia ajayamba mide na mkolonizeni. Mide na mkadamizani. Shahenda kwa adui. Harengo wala wanawekao. Walelwa. No waze wa hatu. Wasome siwa. Neze kodi za kautola no waze wa hatu. No wabaya hatu. Iliwa de waketama ya heko morileo. Oda wa yashine da ya keda ya wahadae. Ya jia warende marto. Ya warende mbuda. Ya warende zigongo. Na zuma. Edo fufuwe Komori ya leo. Da wadaraka uvwani. Ngwajo warenge Komori. Ukaya Lebeela Sumani. Na Bolero. Na Muhammad Ismaila. Na Yahya Muhammad Ilyasa. Wanu nde Lebeela kaulindo leo. Lijendi renge Komori. Lirilele sisi wanashe wao. Na mangaloba nwarebeha. Wanubeka warambo wa staarabu. Hokaraba wa somo. Kairijana raka urumwa. Ni mwandu wa tsenda likoli. Kairijana raka urumwa. No waze watu wakosoma Unguja. Na Bushini werejei. Raha na leo. Rambari Parisa wanazioni weka wende Rusi. Weja Faransa. Wazunguri ya Europa na Marekani. Wasome misomo ya dunia kamili. Aminiso efu. Ikao harumu. Hazunguri ya mwole mkamili. Hajuhale wa haringe. Habewane Umamil Mutahida. Nge dhamana kwa dati salamu Somali. Na wema lesi walanzuani. Na ngazijana mwali ya mshindi mvu. Ya mshindi katushida ya lela. Mwangale daraja hamada hiyo. Wanadamu hamada wanu. Waduko nisomesawara beruweni. Ya waleo wanahama wa Komori. Na mkeradhi. Na mkeradhi undao kana baraka. Mgwaja halata zinuzi jambili leo. Haukaya leo mrema hahaya. Ala aeroport. Mrema itsara mjini la shirika lao Arab na Egyptien. Yawe kaka mjajuha. Kaka mjajuha leo. Mwarakiyo. Mamba karija kubali. Rilemewa. Uwidziwa hanyunu ushauri rilemeza. Komori timahala hawenshi. Timahala hawenshi manadamu. Na aminga mlanse devi banu. Niwe harumale balozi la Komori lo harumenti ya Egypti. Niwambia ukaya. Mbono eza hundo wananyasi ma Egyptien. Wasa Komori wanzo wade wafanyi hazi. Nimwambia ukaya. Ikaka mjaju hama intervene hadisi inu. Garjo uyamba helu gashi Arabu. Garjo uyamba helu gashi Arabu. Warabu wa ishiye. Wajuezi hunrao Komori. Population ya Egypti. Wachijoju hamaudu. Wariulili ya wananyasi walo iho. Jezi hunrao wananyasi walo Tunisi. Wasona mbia warandazi. Garjozi habilisi simaraia. Ava. Ekanyini. Behewa la ubalozi. La Komori. Nilo harumenti ya Egypti. Kamjaju hama intervene hadisi inu. Mwapara Sumani. Neshe kundisha hahe. Waransi wa unyanyi. Wakakwa na huransi. Na watonike na Egyptia zemariza hao. Wajuhe ne muamala wa hao. Wajuhe wajezao. Wati wa dhuru na mbano kutuka yonti. Umuhimu wati dhuru. Wati wake mdujo wa dhuru. Yemzade wale heli alitoka chakacha. Na mbao kahunu Komori kujofanyia watu kahanza bange Komori. Ngena haki. Ngena haki. Kwa mwana mshamsedi ya na belu. Apagena haki ya fanyia watu kahanza. Sha. Tijomba Mwenyezi Mungu. Bekaka mjamba. Kamjaju hama intervene harisi inu. Ema Egyptien wani kwa zemaliza hao waja zao.
ngarjo wambia uka na mjuhe mtawe mtijore ndo ajem South Africa bem South Africa hatofanya kelio harwaze mali haja harje yarma kesi ya South Africa harje kesi ni abenge kartuzi wombea ema Egyptien wanaje makesi ni ngarjo wambia uka na mjuhe mtawe bandu doka na mali zetu hibwa zangba wandone wana mshoha tu partenaire wa hao ukaya ewenusia ho wana zoni wa Komori ne mafonctionnaire wa Komori leo wasabar ma Azhar Sharif yezili wasaho wandu wao ndaizinu wanama wa Komori mfanza ni kemla harma hadisinu shantoka hanza ni juzele tengwe jitukufu kanga si hai ngasi wanono kozazidi lakini rdasa ngarono mpira ngaronawe mavuna ya zila ralima ngaronawe mavuna ya zila mwarilimia ngaronawe mavuna ya zila rakauza bokana ngajoka ujiri sasi irwasu ili daraja mbahinruke suweneha wala wandu wako rememba kutuka nsinge na onro tout va bien emergency sasi irwasu ili wandu wahimila sumani wamtawa wenzao warongo wao leo mabuhuna mabaha na mitsonsonso na magawa wangada mbokwata mbuka tujua dandu ndrini janari kau habanu rejibu wanadamu janar dau habanu shari kau jibu wanadamu wakaurongowa jabo kesha ni permit na jabanu demriyahi mahaya kaulize katakata ukawa ndo rombi ukamripare jera disinanyi na mripare mabanyima intellectueli na mripare mwaba msomo na mripare mjemdeleze vision mloniyo ba sile rijo mwelewani shati de mabu ne mabaha ne misonsonso wandu bokwata mbuka tulala ndrini hata mbu twa mboma zina yao harmaza hanga zatu zihangazo kutaka yarizulu kunai wao silon rajulo jabanu rijerke ngarwa jibuo simambiani ukaya na mwambie waripare zabadi ngoto ripara na waripare wasaba kwa jori uwa ngwa jori funga ngwa jori sisa msije hunu hai yabo demokrasi yensi ya sungu haba hainu kabati hazi Komori ekati hazi onzima ujeishi ya hazi onzima eshabi mkomori leo ngutobaliwa ende yake katili yode hazi tuko preparewa so tipia rike waruma wasuma nazali raya soma raya tusoma inde maana ya ranganyaze lekoli inde maana ya bayaze likoli pia batomba likoli inga msoma mdade ko wanahe usawa somo na mwalimu ke waruma wako wanahe nkatuka kweli leo harmensi ya hatu faiswali ngulwa yafe shabelu do yadikiwa charge de la défense kamtono kaburizi ngamanyia kamtono kaya burizi ngamanyia abenge namkera atandauka na baraka ba ngari prepareyo insha Allah taala ngari prepareyo tena kama msubuti zambe ngari jihudumuo rijo masiwani yezaumba ngazi ujiri banu ekamdu homba yafe mruhufa ekamdu kajombi wa yafe wallahi alladhi la ilaha ghayru kanato hufa bahari mruwanzo yafe ngari jonji wa masiwani yensi hiyo ya katili na mrambu wewe namuone yerangwa asumani hanikwa yezi mwisha kudeta yajira mwensi hiyo yerangwa asumani hanikwa yezi mwishi ya kudeta ya jira mwensi hiyo nabaka yembrado timbe kufurio ya hamba asuma nazali yera hasumani yajako harumwe yezi ukatili ulio ukawa harumwensi hiyo nabaka yakatiliwa hensi hiyo ya hamba asuma nazali ama nzuruzise wandu wambo watende yedini harumwensi ya Komori ama nzuruzise wandu warenge dini wafanyoka ila yomu hao wondo wadi goitwa weni ko wandu zabarindi ni mtu hambaza no zembi zido harmanti kamna usamba ukaya umhono hanyu nguo poshoni za fikira za hanyu de zemba za hanyu
hammukum butunukum wa qiblatukum nisaukum. Abaka mno pora bambaro ngombi ntijongula Lesotho kanyi tayari mataheheni bantu batuka hadisi ikayo ya nrabo ikayo dhaifu no muhimu mbange ya serikali kwa zanyu ngazikirio msaidia hazamba ngotsola mkatala lishibli tsulo warali 20 abenge akumuri watukufu na mjuhe hanyo ntipia muhimilio wana nyanyi waheda wala haya na mjuhe hanyo ntipia muhimilio wana nyanyi warumwao nile shirika la Egypti lo hatsana mjini na mjuhe hanyo ntipia mhabili mahakama ya ukweli na mhabili mahakama ya ukweli mdatile boti banga muaminiyo nyoti pia nga muaminiyo nga mjuwao kakomori kaitinsi ya wenshi mwanadamu usungu hagaba komori usungu hamsiru ya ulona mvu nguranganya utsina mvu kabati hatamba haki armensi hiyo kabati nyoti pia wallahi la ilaha ghairu kabati mbutuju wazanongo hizo iwa mwando ndanyi mwatende ye serikali mwatende ye dini mabomu tende ye dini ngambiro mwe nikanda mawaidho nyide mwatende ukanyide mlawe dhulma nyide madhalimu hatsiyo mishaharamu irengao ya bure na bomfanyao mbando ngo mwengezao harmensi hiri ngamlibo mali za serikali na mbemba ngo mwengezao harmensi ngamkubaliwa ka kweli mroza serikali doso kake fonctionnaire yanziwani kweni mero edoli wabahi basi lokango enjezo mbandongo harmensi yode heli ya ilmu ya hamba zulizo Mwenyezi Mungu ya hamba doso kamba we mru fulani ngawe kadhi ngawe mufuti ngawe imamu ngawe mufassiri al-Qur'an ngofanya hazo dar al-iftai abanga wana mshahara halafu nyi mabidi mzamboka inti haki zinuka zirendwa kango nlibo mapesa no mtufanya hazi kairuti ndibe yabo yatulibeje lafuna mwangalie bawazimbize mbahata yode riba inma yaakula fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira wazimbi hezema lizariba wazilao wazimbi hezema lizariba wazilao sha ngunge nao inna allaha yumhilu wala yuhmil rikati gara walindao mwisho hao kwezo kumuri watukufu tumu njema na bahati njema ngarjoho nana ikasi duniani akhira zahi karnahum jishiani hata kaya ngari aminiyo kaya heli wafungiza kwedengo arita hao sha hasbunallahu wa ni'mal wakil fihim na watopania wakensi walida Azraili ikaha jangu wadangoza roho wakekwa kiriwa henda ba wallahi alladhi la ilaha ghayru ngarjo parsanda sinao kwa hemfa ume wikao ihomdu kadhulumiwa bengu asmana zaliha zamba ukaye hata madabdalato kwa hukumlwa aliswali hiya hukumlwa joharia hukumlwa ngewando jana su iho ule wisi mwanadamu ndasi rimambiani abenge marhaba menjo kumuri watukufu ikao nyoti pia mhafiliha mjue horilio zabarini nradaza zabarini ritsorongoa kabati hata mbarongo ikawe jiri hata sha timambiani ro bala ekamdu hafanya rongo haundu kazito avance kazitwenda heheli wewe wanzo waka ufikiri haweheli wanza mnurudi ha changer ide ye plan A dokari mhashirisheni kabati mkomori lewo yato ujua hauya turambushiwa nizora kahaba mbabiyonga misuri kama yakini ababa haibakisha zitendo wanama wakomori watukufu abenge ya ulo tayari ya setere ya tezeo mpira na gisom hono yepa ya mwando ya hatu
ya utaha daula ya haki harumwe Komori risari ifanya dazinu dokari jevanurambe abakisha ipai ya vili ababa hanga harumwe plan B wanama wa Komori ye plan B ngajuko kaje Allahu ala wa alam izo kazamba banu zo weneha shazo kazamba wanama wa Komori na halema nzo Mwenyezi Mungu muamini ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala heni wakati harumwe tarikhi ikangu tukuzoza umma zahe zotoka harumwe mwezi wa tumu na muombe Mwenyezi Mungu ike yetumija weinu iribeli baraka iribeli neema iribeli khairi harumwe masiwa iribeli ujamalifu na utukufu harumwe masiwa iribeli heina njema toka wewe onsi ujarumwe masiwa ya Komori garuomba ubo Mwenyezi Mungu ike uriwasulishe Ramadhani Allahumma ballighna Ramadhan Allahumma ballighna Ramadhan urire wandu bekao mongoni mwandu bekao ngwajo funga zijorengo waswali jo kubaliwa ya rabbi rihose miyo ya hatu uritowe hikdi ne zerohombi no miyo muyi ne matsomale ya rabbi ikaya ngoro honti duniani rijari poteye ridunge mwondo mraji itosidi wa mwondo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kairuri renge hehe liriliyo yinu bangari aminiyo kaya rakar japotea ya rabbi riti harmwe surat al-mustaqim ya rabbi ritowe dunia harmwe roho uritie mahaba yahe akhira ya rabbi ritowe mahaba yahe dunia harmwe roho ritowe mahaba yahe dunia harmwe roho uritie mahaba yahe akhira ya rabbi ngaranzori waswili ya rabbi ngasina mushtaqina ilaiki ngaranzori wasilimu wa jubo Mwenyezi Mungu ha imani ngaranzori wa renge rijeza to akhira ha imani ya rabbi ribiti harmazenzi ya wikao hubite masahaba ya hubo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rabbi ribiti harmazenzi ya ikao hubite masahaba rirenge wa aminifu ra amini Mwenyezi Mungu na mtume rirenge mashuhada rijohu fa fi sabili alwatan ya rabbi ngaromba ubo Mwenyezi Mungu ikango rirengo ulitoe duniani sha ike rife fi sabilillah insha Allah Ta'ala rife fi sabilillah insha Allah Ta'ala harma mwezi mtukufu jamwezi wa Ramadhani ya rabbal alamin harma mwezi mtukufu ikao wanadamu wote pia ngwajo ushuhudia ukaya karjafa bure sharifu hasibabu dem zambi ikawo rikawzenda nezembana ikawo ngaraziwa nao ya rabbal alamin ritipao rajaidi ngoni insha Allah Ta'ala kwezo kumurwa tukufu hata mpakara yabo ngarombo Mwenyezi Mungu rionane duniani insha Allah hauri wonane akhira haraka eka Mwenyezi Mungu abenze haukaya riwaswili abaraka hanza riwaswili ihondo mwiso toka haswili emavuna yatu pia arjoka yamura akhira eka Mwenyezi Mungu abenze abengea kumurwa tukufu ndaja banu njana merongozi nji kasotokaya na mjue hanyo tipia mshangirie wananyanyi wale wa aeroport na mjue hanyo tipia mshangirie mashirika na mjue hanyo tipia mshangirie miji leo ni mji mzima weremwa mtilale na mjue ba ekade keli inu hamzima abaka tufenda sonti nsikubali ukaya haru 2024 ujuko pulla shahirie de zahi kana henda wote mru nafikira hamadizo wohe sazi garawa mpaka 2030 izo sama biani abenge ekangu pulilio abanga bajuka ujiri ekangu pulilio yabange na mroha hempo wende shejo koromanae ekangu pulilio ngabo nzia singiza ubira timambia nukaya wewe mze makri za hahe zishinde za shetani zimakri za sumani zishinde za shetani kairi ibilisa na shetani rana sumana zali yabo ikaka mjaju hamwatanganyi habazima shamda zazo rega hamzima ngujo mtsongwani gyansohole hata muhise ngodoka uhamjule kabati abenge namjuhe hanyo tipia ngani mbomboni ngamumto amumfarioni namsedio wana nyanyi wandu wa Comor Telecom wandu walo poro wandu walo bank centrali ze societe zo tipia ima doktor wa maarufu ngamlinda wenri na mtanganyi hebazima ima bahazazi wa volo babazo shilo shambwani wa uzoma bareni
na mtanganye bazima mtaye haki hondo ya aeroport wondo wajatanganye bazima mtaye haki hondo volovolo unafanya bazima mtaye haki ya Comores Telecom yule hali ondoka uwana yule hali ndoko tsambana na mshingeze babi bonze na mshekeze babi bonze mfaigizo rafanyao tusali gilotoka Comores hoti amada hubini Comores hoti amada hubini hai na wo zonzo wafanye wahamba rafanyao amada hubini wo ni wafanyao wo mdemana na mifano ibari mtuambe ziruzi hena mwanata Faransa ziheya hai bahina mwanata Faransa si utsanganyi habazima roho ya ndongo Faransa utsanganyi wafanya rongo wasaidi yao kwamba zinazawa na baina residency kazi yao utsanganyiha ilizi kauhe abenga mumtafadhalin mumfarioni na mjuhe mumbisowa na shewanyu mabani hanyu ne mazimeji wanyu no wana sho hanyu no wanrosha hanyu wadhulumlo ala aeroport mwasaidie wahunde ushinzi wawojuwe ukawarinda rongo maudu wajwe watanganyihe wasaidie tena waloitsandra mjini wahoma Egyptien wahundesho watsahau mwanamshe mjuani watije mwanamshe mkomori watijawa hamsakadani harimenye bonze ukatsu ovulumifu wandiso wanansi weda tatau nungoro hogonze wade kokona porobona wade unu nutsi wadoto porobona tokawa ndo ili wokwa kura mdutsa homali na mdutsa wa elimu abo kona porokina ya hani sawa jogona maliba hanu woto fanya makiri hata no wairenge abenge wasiya wahangu daun le barula sokla hangu la leo dalinu sika hatanje ni mfarieni mjuhe hanyo onsi hajizima ala aeroport Prince Ibrahim itifanye hazi na mbloke mambe aeroport ya avion itije baka batu wa hazi na mbloke yujukambati unatahamvwe haya pashie imbali ya msopa ni hahe chake na ukiri wanashi watu wasordeha malaba mtoka jumo rohorwa none handuzi tso hindu na ulapiziwa juzi kwa zepu rombesewa no wala zwana na sho hao wala zwana da hao harola kwa maana heni bahino ino nabao dhamana kiserikali yatofanyezwe yanzao bahari nge na mru izo pia manaza jirindi na bakaya wakawa juru do wache wakozepu wala piziwa wafanya wazira jana juzi do poro nyuma shaota Comores Telecom ideheli nu hatandi ze muasasa za daula zisunguheza wangu wazijereyo yeja uhatandi wakatika ujaja wakamtanganyie bazimari wote wa Comores watukufu abenge indele baro la hangu la kwa njenilo banleo dukaya tasingari jao Mwenyezi Mungu narishindize Mwenyezi Mungu ajalie izora tamoniani ike riziti ya kimungu karatina hata ziliwa rizita hao ribeha risala rimambia asumani ukaya na rengesho ya tahao basuma rengeni mbeonduwa nzao urohe arme Comores wendeza huharaya basuma fanya hizo ambango joko fanye parowa na wa Comores wadone experience ya wendeza daula ujowa ni kensi bao kwa tusahama pesa ya hamu ya hao walekezensi amini ukaya wade sauzen sile de mabani hatu makronga na mahaminga basumani abakena ukirile weinu Faransa ngerumwao ni mruhama Macron halafu Comores rijoruma na sumana za adina belu na mkera adhanga ukana baraka leo ni kena ukiri faiswali ya uloya afe belu ya rengwani kwa charge de la défense d'abord na experience ngiri belu ngena mvu hindizo shida ya dike mndu au technique ndini yoni kamndu belu ndu kesala tia akili heni mbu ya hafangu chamba ila ola fu hamalezi kati jwa difera ya mbu ya hamalezi na mbu ya ko prince wala tolero abenye na mkera dola ukana baraka hauma uda jai mambe heni rifanya wa asmande ambari fanye wo mru nankili jinru hamadilo omru kwa hazi hamada hiyo wanama wa Comores narsanga yebazima ngohi banu karutsu yango wajomba hanyu karutsu yango wananyanyi karutsu yange mazimeji watu sha
Wahara ya ukasiwa na nyao. Wakubaluka ya wani korali zihinane na rarazibu sita na zihikume wode wanzo. Shasira ngo kaya nso ujo urenge pia. Siti wa na nyao. Tayo, wabaya za societe pia si balwa. Wabaya za societe pia. Ye societe iti mwanza ibulwa. Idofanya hazi. Do wangu wahwenda kwa rejei. Heze baraka za mwezi wa Shaabani. Nile kumela huisala Shaabani. Kaundo rilio. Raligabili. Ya Rabbi. Sisa. Zemvuza haho bo Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi. Ronese aya. Mungu ni mweze aya za haho. Ronese muujiza. Mungu ni mweze muujiza za haho. Husonime mavalimu wanu. Ya Rabbi. Ngari huo mbao. Bawe de warambia ukaya. Ittaku da'wata al-madhlum. Namdohu rada dua yamri adh-dhulumiwa. Falaysa bainahu wa bain Allah hijabu. Bayo ke jahana namru uko balahende shahida direct. Abenge Mwenyezi Mungu ngari huo mbao bari dhulumiwa ngari dhulumlwao. Rijuhari jundu mayatima. No warizaya kwa kusudi ukawa renti mayatima. Shawafanyania ya insafi. Yokangwa endawo waritashie. Wende waritashia. Wajuha wanru bahari ngwa unamvu waridhulumu. Ya Rabbi. Ngari huo mbao. Bari sinde ridhulumishi hao. Karijanza ngeri karisomo. Karijanza risome. Rijari do rumwa. Rikau dhaninga risomao ndera jirume. Ya Rabbi. Riwesheleye. Ya Rabbi. Kwamba uduuni astajib lakum. Inna da'awnaka fastajib lana. Ya Rabbi. Heze baraka zako Mwenyezi Mtukufu lono. Ya Rabbi. Riwonese muujiza. Usoni mwe majeshi wa Komori. Batina abadi. Ya Rabbi. Tena Mwenyezi Mungu najalie. Ziteneza ndise hoitsandrani. Ho hatu. Ya Rabbi. Ilinziwa nehema atso. Nsangbazo hafatiha. Nsangba zijirimba jini. Nsangba zijirembude. Na zitwandise tsandra ya hatu. Ihora wahalie malongo wakansi. Na zandise tsandra ya hatu. Ihora wahalie malongo wakansi. Rawaniko wanasho hatu. Ya Rabbi. Walo nao wawalohola. Ukawala wanadamu mawatwanii. Ukawala mbokogwa wanairumbi. Ukawala mwajuao efasiri ya jeshi. Rajara hurokaya wala ndo bokwe hamu ya hao mapesa. Yatujoko wafai duniani hau akhira. Abengebo Mwenyezi Mungu ngari huombao. Hetra hizo. Hekhiana ikawo ifanyiwa na asuma na zali. Hekhiana bo Mwenyezi Mungu ikawo rifanyiliwayo na asuma na zali. Hekhiana ikawo rifanyiliwayo no wanashe watu, nane mazuki watu, nane mabani hatu. Ikawo warlole wanasho hatu, warizaliyo wanasho hatu. Ya Rabbi, rone se muujiza uselimu wangu wanu. Ya Rabbi, ngari huombao. Badeka kwa turi dhulumu bo Mwenyezi Mungu. Shika ngari dhulumu bo Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, rone se zembuza hao uselimu wangu wanu. Ya Rabbi, ngari huombao. Goone komorike bani ya rudi ya leo. Komorikao ikansi ya Kiislamu. Rikahula, rikahunwa. Kalasina shaka sharipuziza. Hujabo Mwenyezi Mungu huritwali ya hizo pia zenzazo. Karitiwa shangavu nezi jiriwa armensi. Koka mguka do ambanrabo. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. Karya ya kamili. Nsi ikawa riziki kahuja. Wakawa amini. Wakana tumi nani. Wakawa tulieze roho haimani. Na uhanzana. Na irumbi. Ya riziki kahuja batata pa problemu. Fakafarat bi an'amillah. Wakufuru zenema za Mwenyezi Mungu. Mjihansu kaya. Kamduka sina mrumanga. Ya mduka tsueshi. Mdiwazo kaya hate manga alo manga wala Mwenyezi Mungu da umniko riziki.
changa walo banu watohunra hata riziki wa miao ngabo wa Faransa wao walo makuloshari wa miao kwa johamba si wajeni rahaja shayi mlo iho mtwe hatsukaye kamdo katsimanga apo kasina maisha hata bomona okaya emadhalimu wanu wa jamrade wa mdande wanizinu wao hena mdande nationalite na sejuru ya mahakume shawajuha wajazao hukaya wesawe hatukao kwa jula sha halali shampaka wale sha haramu mpaka wale riba na mwangalie ngonga haka mahala hakafanya hazi hakaulipa mapesa kuna hata uli retreti yeshau hafili shenri ule sha haramu abenge na mjuhe hanyo tipia mtanganyihe ba ekar tsanganyi habazima kojo shidari vunze sheka mniransi daba michi ngamjo hufa ngamitayari nende ke pasani yeshi mtwana mrutsi hindu mmezi kerinende kairinende mdungo wa baya hangu no baba hangu nenzangu ba mweze no kozo hunjibiza mi ushukura Mwenyezi Mungu batsukaya mbaba hangu hakamwangoni mwandu wakahaha ya juzi wakaura mwandu lo jua tishukura Mwenyezi Mungu tisigirishida shukura saba ya Rabbi ikaga bo usikiti hoba bahe hafu mimi ngamjibi wabo ya hafa ya tsuka hai ngamjenolo nai okengera baguroro ho ya mdunge na migam aminukaya nsaminuka hajo pororo ha mdunge shenge tisikitiha tikozizo wanaama mabani hangu walohunu wasimbu hao waremao ni jua na mvua na baridi ilimba bamru ya kenro mri yakumuna haha ya juzi ya remani jua asababu veero la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yebo wana waho wa baba wana wakaje yebo wana waho wadadze wana wakaje ebe mazimeji waho wandu wana wakaje abenge tishukura Mwenyezi Mungu we babangu ya tukabala hakana mo haka haya abenge namjuhe adokara baraka mrensi maudu ngamjuko tuhamsanganyihe asababu mpira bado shiporina na politikiti sawa hewe kamransi unafiki bawo hamba unafiki hiyo yo hamba unafiki ngamjuko tuhale we numdende mbio ya tehrali zibizili na raliziwe zitsanu hata zihukume ya hulebia mwede matsanganya mwene mpira janari tsanganyi harisikiti haneza hundo wana wakomori lewana rikenansi rikena maisha ngerdo teza shawana wananyasi ngwa chinzo wotu wali masache za pubeli nusungwa zihoho na madzi nusungwa viole wao watu wa makaburini wadziwane baba zanguo ndojo hamwe sakari hana mipira kariti wa mipira na ekale we maadui wao wajua wajai wana mwone soka ya kariti dani ekamshindina mrudi hotere muone na mfanya mbaya geste muone soka sina utungu msede mwashangiria tukaba kamtsanze kipa komori dobe utuyanza shara wafanyishe geste anrogoka kwa dinga kwa zao ya dunia waone zamba ni siku mameli bwana banole mengungwa nzo waone nongo lewana mpare lewe serikali wa para yekafu waje mpira yekao hundu komori kwa jenda kwa jubse eza jirindi kamtoto hamba kwa wana hatu watola mahazini na serikali yake vali mwilio yekai ukatika ujaja ukamfanya geste mba geste ntiti shaka mtoto hamdemele koti mbale magoma muhema jifiri mwede mwa shangireo mpira tout va bien ntinge daondo baoza teleza dunia wa filme wa mwone nukaya ronga sidaondo manenga babaya mtosanganyi hama mpira kapuche mwasanganyi hama mwazi ya rongombi yabo nyinde majini mialibaya hewe eza tunaleziri wambia eza hangu ngani mwambia oni kaya mtirila umu maudu batike mbujola umu mru maudu ekana so harizamba hena mrunge ne manieri yahe ya juka hambezahi ngabo wala pizao ngabo wade yao ngabo hena mrunge ne heli ya mbao
mtsodono ambao zenai mtsodono ya hausiu ukale wa yunendu za imani kana hamba jami ranatu liliwa lewena muaminu kaya leweni sanjo kaukoza ngamkozo hizo naona ngamkozo hizo nahisi ngamkozo hizo narendwa hina mdugene santima ya hahe hina mdugene daraja ya haukozo mkozo yakoza yabo karti sawa hadafu na mweneuke hadafu nzima ngaranzo daula ya haki setu kaga si makafiri kama umesilamu hotili horilio mtume hola wa makaidela dina katakota wa makafiri bahi hakautawa wandu wa dhulumuo hakotawa wandu madhalimu shenge ukafiri kajo kaende habasha kajo kawa behamala huraji harma ardhi sona wandu wadi wakansi wandisa za hao shahawa behamala ni baka waadilifu bengwe waka makafiri hokam Mwenyezi Mungu amba mtumamba ukaya Mwenyezi Mungu ya unusuru daula ya waadilifu bengwe wa makafiri hangamiza daula bato waadilifu bengwe wa Muislamu ziteza murari bakomori Mungu hanusuru ya Europa walo waadilifu hangamiza daula za Kiislamu walo madhalimu tudeza ajiri abege kwezi wako mwuru watukufu izenungo wizonga ziho zao kazisikitishao sha naftanga nyeba tibadiwe na mjue hanyo onsi ye wikeni inu masaidie wananyanyi wala aeroport na mwedemu abae ya ala aeroport itibulwa mpako wadahatu wanikwazi haki za hao ngamu imagineyo razilo kati wahe corona hata na leongo alibo sosa nkezi bursa msharao ya mdungu ya shije na ulezi na tabu hoti mahani bokao shahula mpaka shile Dar es Salaam wa unono mpaka mba pashie yo msomo mpaka mba pashie ani shahula mpaka shile ani kabati hata mba hinu mlonio ya mdungu guwe shije hewe kama sina imani simambia niro komori kabati imani kabati ubinadamu وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ikakuta nzema na nyuhozo nzao nafsa moya hapo tuna imani abo imani ngi onchashi bo mwana ma abenge wakati ujawara makomori ruferi tsanganyihe dingohi runusuru wana nyasi Mwenyezi Mungu atopusa wandu bao wajiba runusuru insha Allah taala abenge hata mpaka dayabo narjoho nana harma barola sautu la satena insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.